Ngoba kuhle kuphinze ngihlanganyele nawe mbukeli wetindzaba nalamuhla ngitanato bukhoma eAuckland Park eJozi mkhulukhaya wetindzaba te-SABC lishonile nati lethamba embili. We still need assistance from the community. We still need assistance from those who know or suspect certain people or certain groupings. Sebalishumi labashone esehlakalweni sekudubula endaweni lethengisa tshwala eBhekesdal entshonalanga yeJozi. Let's just allow justice to take its course and the relevant people who are aware of everything to report on that. Bangani umndeni nalaba bebasonzelene na Warwick Stock lodvume ngela DJ Waras bebabambe inkonzo yokumvalelisa lamuhla eRosebank eJozi. They've left that Bongonda is in. Oh, that was calamity in the back. I-Democratic Republic of Congo igucise iBenin ngeligoli linye ecanzeni emdlalweni we-AFCON eMorocco. Emaphoyisa aseGauteng ngabophe umnikati wendzawo lethengisa tshwala eBhekesdal entshonalanga yeJozi. Loku kuta ngemuva kwekutsi timpepha takhe tekutsengisa titfolwe kutsi ke atikho emtsetfweni. Lisekela la Commissioner wamaphoyisa eGauteng Major General Freddy Kekana nelibambela landvunankulu walesifundza Jacob Mamabolo bebavakashele lendzawo lamuhla. Sebalishumi bantfu labashone sehlakalweni sekudubula eBhekesdal. Loshone kamva ushonele esibhedlela. Kusenjalo emaphoyisa aseGauteng andlulisele licala tukwelitsimba lamaphoyisa leliphenya emacala labucayi laneludlame. Emaphoyisa athi alandzela umkhondo tawuholela ekuboshweni kwebasolwa lababili. Lokhu vetwe lisekela Commissioner wamaphoyisa Major General Freddy Kekana ngesikhathi avakashele lendzawo. We are in a situation where we still need assistance from the community. We still need assistance from those who know or suspect certain people or certain groupings. We know from the reports and the statements that those people spoke pure Sotho language, South Sotho language, which according to the statement resounded that the people might be from Lesotho. Libambela landvunankulu waseGauteng Jacob Mamabolo liqinisekise umphakathi waseBhekesdal kanye nemindeni lelahlekelwe ukuthi letiki lamkhuba titawutfolwa madvute. We are quite confident that the police SAPS team will track down all the perpetrators that committed this heinous, brutal murder. Kanzi-ke umnikati walendzawo lethengisa tshwala lapho kwenteke khona lesigameko uboshiwe ngemva kwekutfolakala ukuthi bekathengisa ngaphandle kwamaphepha lamgunyatako. Umndeni bangani nalaba bekasebenta nabo bahlangene kutohlonipha impilo nelifa lasomabhizinisi aphinze abe semkhakheni wekutijabulisa longasekho emhlabeni Warwick Stock lodvume ngela DJ Waras. Inkonzo yekumfihla beyibanjelwe esontweni leliseRosebank enyakatfo yeJozi lamuhla. Stock udutshulwe wabulawa mhla til-16 kulenyanga lesetulu engabeni yeJozi. Lona ngumngcwabo loshiye tilonza letingeke taphola. Kushona kwa Waras kushiye labanyenti babambewa ngendasi batibuta kutsi ingabe kubulawa kwebantfu ngesihluku kuleli kuyawuphela nini. Khokho wa DJ Waras longasekho uthi angeke kuphinze kube nababe lofana naye. Kanzi-ke uvakalise kudvumala nekukhatsateka ngelukusasa lemndeni wakhe njengobe angasekho. He's got 2 beautiful boys. He loves them so much. He's just so lovable. Dzadze wakhe ucele wonke umuntfu lonelwati ngembangela yekubulawa kwakhe kutsi avele ebaleni aside. Let's just allow justice to take its course and the relevant people who are aware of everything to report on that. Bangani bakhe bamvalelise ngalendlela. When I think of Warwick, a few qualities stand out clearly. Warwick was authentic and genuine, and one thing was always clear: people were drawn to him. I never got enough time to
tap into his high frequency because he has a high frequency. In fact, this frequency is so high is in positive. Kusenjalo basolwa lababili kulindeleke ukuthi bavele enkantolo yamanje eJozi kusasa. Basolwa ngekuba nesandla kulokudutshulwa kubulawe Waras. Labasolwa batfolwe ehostela eSoweto eNthathakusa yangemsombuluko. Komishana wetemaheke Dr Mike Masiapato ukuqinisekisile ukuthi tivakashi letibalelwa ngetulu kwa 25,000 tisebenzisele heke lele bombo tia eMozambique kulamahora lange-24. Uthi ke labangetulu kwa 300,000 basebenzise lele heke kusukela kuqale lenyanga lesetulu. Kulindzeleke sinyuke sibalo njengoba tivakashi letinyenti tivakashela eMozambique nakuleli kulamaholide. Nobelinyuka linani letimoto letisebenzisa liheke, iBMA iqinisekise tonke tivakashi ukuthi titawukhishwa eluhlwini ngaphambi kwekuthi kufike ikhisimusi njengoba tikhona letinye tinhlelo letitawusetshenziswa kulawula lesiphithiphithi. So up to this point, we can say that we are very much comfortable that the work that we are doing is actually in par with the requirements on the table. Kusenjalo libambela la komishana wemaphoyisa eMpumalanga uthi emaphoyisa lathunyelwe emengemumo kanti tikhulu temtsetfo tisebenta nalamanye ematiko ukuqinisekisa kuphepha kwebantfu emigwacweni nasemahekeni. We are here to make sure that the plan that is in place is being actually implemented properly. We are here to make sure that members are deployed according to the plan itself. Emaphoyisa emgwaqweni eMpumalanga khiphe tincwadzi tekweqwayisa abashayeli leticishe tibe tinkulungwane letilishumi-nesiphohlongo emacaleni lahlukene nakaqhuba luhlelo lwabo lwekumisa abaseshe timoto nakucala lenyanga lesetulu. Lamacala afaka ekhatsi kushayela ngesivinini lesetulu kungafasi libhandi kanye newetimoto letingekho esimeni lesikahle. Umphathiswa welitiko letekuphepha nekuvikeleka kwemphakatsi eMpumalanga Jackie Masi uncuse bashayeli ukuthi bacaphele bahloniphe nemtsetfo wemgwaqo. Kuchubekela embili ngato tindzaba tekuphepha kunasi isikhathi semaholide sikhulumisana nemphathiswa wetekuphepha esifundzeni saseMpumalanga Jackie Masiye. Mphathiswa asikubingelele sibonge kakhulu isikhathi sakho kulendzamba. Asibingelele kuwe. Mphathiswa ngabe kusahamba njani eMpumalanga kunasi isikhathi semaholide? Tingoti time njani futhi ke ingabe bashayeli basayilandzela yini imithetho yemigwaqo? Ngokuya ngeplani yethu kusahamba kahle konke msakati lokungasijabulisi tinamba letikhuphuka kakhulu te bantu laba bangatiphatsi kahle emgwaqeni njengoba utawubona ukuthi kufika ilanga lanamuhla sesibhale sikhiphe ama-written notice ebantu lasibabhalile emgwaqeni la fika ku over 18,000 in less than I think 23 days. So kuyakhomba ukuthi ebashayeli bethu abatiphathe kahle emgwaqeni. Timoto lesikhonne kutimisa nemthamo wetimoto ukhuphuke kakhulu umsakati. Sikhonne kumisa timoto leti 114,000 sabuye sachecka leti 35,000 satindlulisa kuma way bridge ukuthi tihambe tiyochecka khona umsakati. But generally siyajabula ngendlela amaphoyisa yethu emgwaqo amaphoyisa iSouth African Police nalama traffic officers baba khona umsakati sibita libito tukubasebenzisi bemgwaqo ukuthi ababeketelelane bafunze kubeketelelane bashayele ungashayeli imoto yakho kuphela shayela nale yalomunye ngoba ngikoloku sibangela ukuthi sibe nalama crashes nalama fatalities lamaningi kangaka bangabalekeli ama traffic officers nemaphoyisa beze bayongena emigwaqeni lengahambeki labakhosa khona ama accident emsakati. Unganani umthelela wemaphoyisa emgwaqo lafumbathiswa kwekwanzeni kwetingoti emgwaqeni? Kwamanje emsakati singasho ukuthi basatiphathe kahle njengoba sibaqwayisile uma sicala le campaign ye Safer Season ya December ukuthi abatiphathe kahle emsakati. I think ikuma cases lesibenawo mabili kuphela sisawa investigators waphenye emsakati ukuthi kunalaba
basi babafofumbatsisile lababili kuphela. Other than that kude lokutheni basatiphethe kahle emsakadi nabo sicela ukuthi baqhubeke ngayo ngelendlela batiphethe ngakhona amaphoyisa. Kwanyalo singasho njenga MEC we department lana ukuthi ngisho ukuthi ngebehavior yabo ngisajabulile emsakadi. Mphathiswa, ingabe kuliqiniso lelinganani ukuthi nemuntu losemotini angashayeli uyaboshwa uma ngabe atholwa anatha? Ngicabanga lokho ngokuthi kungabe kuliqiniso ngoba umuntu lo shayela kunoboshwa lo shayela kumsakadi lo atihlalele atendela kwakhe akashayeli imoto umsakadi. Ungamani uboshwe mhlambe kunento lokutho ukuthi uphikisane nemithetho ngendlela lethide bese bayakubopha mhlambe hayi ukuthi bakubophela ukuthi uyanatha uhlele emotini ungashayeli umsakadi. Sesiphetha nje mphathiswa, yini lo ngayifisela abantu baseMpumalanga kanye nalabo ke labatawuvakashela sifundza seMpumalanga kunasi isikhathi semaholide? Bafindo lesingayicela ukuthi phatha kahle kwabashayeli bethu emgwaqeni nebasebenzisi bemgwaqo labamba ngetinyawo netidududu mabhayisikili bathi phathe kahle bamukele tivakashi tethu letithi eMpumalanga ngoba iMpumalanga isifundza lesiphila sakade bete batojabula batobuka buhle beMpumalanga nebahlali bonke nebavakashi baseMpumalanga sibafisela khisimusi neminyaka lomusha msakade. Ukubamba nje emlonyweni mphathiswa. Sifunze kubeketelelana sishayelisane kahle msakade siyabonga. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngomphathiswa weTechPepper isifundeni seMpumalanga Jackie Masiye kanzi asixolise embukeli ngesithombe semphathiswa lesingabonakali kahle. Unyukile umthamo wetimoto eyekeni iBait Bridge lehlanganisa iLimpopo neZimbabwe. Leleke lisetshenziswa bantfu labanyenti labalubangise eZimbabwe, Malawi naseZambia. Lamuhla ekuseni emgwaqeni N1 ngaphandle kweLouis Trichardt ngemva ke kwengoti lembazakanya timoto letine letifaka iloli, ibhasi naletincane letimbili. Ngekusho ke kwembiko walotibonele ngemehlo umshayeli webhasi uhlulekile kuyilawula yayotithela kuletinye timoto. Kude ke labashonile kule ngoti. Some few 2 or 3 cars with luggages. I think they had a breakdown there by Mairura Road. So they had to share the road with other cars coming from Letrichardt to Musina. So then they had to stop so that the other cars can pass. As they were waiting for other cars to stop, a big truck was coming with fuel. So then a bus was driving very fast, so it had to hit them at the back. That's how the accident happened. Kulinzeleke uqhubeke nekwenyuka umthamo wetimoto kulomgwaqo njengoba ke sekusonzele eKhisimusi. Libambela lendvuna yemaphoyisa Firoz Kachalia livakalise kukhathateka ngekutiphatha kwemaphoyisa lasetulu ngetikhundla wathi buholi bawo buvimbela emaphoyisa lasefika kulombutho ukuthi ke ende umsebenzi wawo ngebucotho nangendlela lehlelekile. Kachalia uthi ke lesi simo lesiyinkinga yebuholi lokudingeka ukuthi ke silungiswe ngekusheshsha. Wathi ke lokhu kwakhela lombutho ligama lelibi lekuthi ke uhlangahlangene. Likhuluma esombeni nebetindzaba eThekwini libambela endvuna yemaphoyisa ngaphambi kweluhlelo lokubeka liso kulesikhathi seMaholide eKhisimusi eThekwini. Litsite lihlela kubuya kulesifundza kulomnyaka lotako kutokhulumisana nakhopha namaphoyisa kulesifundza General Nhlanhla Mkhwanazi ngetinkinga letingetse lombutho kulesifundza. I plan to visit the province as I indicated to Provincial Commissioner Mkhwanazi in the new year to discuss more carefully, in more detail, the challenges that he faces as the Provincial Commissioner and the leadership face in this province to improve safety. Komishana maphoyisa kuvelonke General Fani Masimula ukhiphe isexwayiso lesimatima kubashayeli emloko omphakathi kulesikhathi seMaholide eKhisimusi wathi amaphoyisa atawubabopha labepula umthetho. Masimula bekakhuluma namaphoyisa kulombuthano wekuthula ngalokusemthethweni inhlelo zamaphoyisa kulesifundza kula maholide. On the eve of this Christmas, we wish to assure the nation that all hands are on deck by all law enforcement agencies across the country to make sure that we operationalize
the festive season operation. Mele Tibhamu Khachale uthi uhulumende nyalo ubuka kubuketa imithetho lelawula Tibhamu waveta ukuthi kusabalala kwetibhamu letingekho emthethweni ngiko lokubhebhethekisa ludlame. It might be that we've got to toughen the gun laws. There may be regulatory solutions. There are awareness campaigns. There are the policing operations that take place to locate these guns and to destroy them. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe uyasibuka yini isikhathi lesiphephile longahamba ngaso emgwaqeni nangu umbono wakho. Mna ngelixesha lonyaka andithanda ukuba sezindleleni ndithenga into ngela xesha bengekabikho busy emva koko ndihlale nefamily ndihleli endlini. Ngibona ngathi isikhathi sokuhamba abomhla ka-22 23 ayi la kuboyi-24 abantu basale bangazahambi sikephithizela emgwaqweni yiko konke lokhu besekubanga izingozi. Ndithi kubashayeli mabathanda ukuqhuba emini bathobe izantya masibase bephila sibuye nabo bephila arrive alive. Mina uma ngihamba ngiyasibuka isikhathi sokuhamba ngobani kukhona isikhathi lapho kuphithizela khona emgwaqeni bese kuba khona nje leso sikhathi lapho kuhambeka khona njengasebusuku. Hayi sona lesakusisa isikhathi esihle sokuhamba ngaphandle ukuthi kumuphoqelekile ukuthi simasivume kodwa mina njengami nje hayi ngihlalele ekhaya akukho engizokwenza ngihlalele nje yonke into yami ihlelekile manje angizokuhamba ndawo. Lona ngumbono wembukeli iSABC ete yetfeswa kutiphendulela ngawo. Wemukelekile mbukele esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena tisekhona hlala nathi. Bonogadza eBhishi yesibili ePort St Johns eMpumalanga Kapa bakucinisile kuphepha kwebantfu lababhukushako. LeBhishi ivakashelwa kakhulu bantfu labahlala kulendzawo nalabaqhamuka tingalo tonke telive ngesikhatsi semaholidi. Labonogadza bachaphe bantfu lababhukushako futhi baniketa imiyalelo ngetindzawo lekungabhukushwa kuto. Lokhu kwentelwa kucinisekisa tekuphepha nekugwema kulahlekelwa timphilo kulamaholidi. Kanti-ke tivakashi tijabulela kubona tindzaba netinyoni nayo yonke imvelo lekhona kulendzawo kepha-ke tekuphepha tita embili. Xa kutshona ilanga ngawumaxesha but abantu bekhona besaqhuba i-lifeguards ziyaqhubeleka zigada abantu babe bayaphuma noba kungaboni 10 or 11 ebusuku. Kuhamba ngetikebe naleminye imidlalo yasemandini kuyingcenye yetintfo letijabulisa linyenti. Sibanika amaphenyane just kayaking nebhayisekile cycling hikes asikaziyeki cultural experience. Kanti-ke tekuvakasha tiyatfutfuka kulendzawo njengoba ema-beach ase-Port St Johns eta ngelinani leliphasi. We urge them to come to the beach only when they are sober. Don't swim when you are drunk. Listen to the lifeguards at all times. Never swim at night. Be on the safe side. They will always be safe with festive season. Tekuvakasha kulendzawo timayelana nekutfutfukiswa kwemnotfo nekuvulwa kwematfuba emisebenti. Asesibuke letihambe embili emaveni emhlaba letifaka imbi yeleSudan tinhlelo tekushintsha tindlela tekusebenta kwamhlaba uhlangene nembi ye-Ukraine neRussia. iMelika itshele emave langaphasi kwamhlabuhlangene ukuthi iyachubeka nekufaka incinzetelo kulamacembu lalwa eSudan ukuthi ahlikihle sivumelwano lesitawuletha kuthula. iWashington itshele umkhandlu weTechPepper ukuthi kuthula kusetandleni temasotsha akulelave nelicembu lemasotsha iRapid Support Forces. Sekuphele iminyaka lemithathu imbi ichubeka kanti tingulungwane tilahlekelwe emphefumulo tigidzi tashiya emakhaya ato. The onus is on the Sudanese armed forces and the Rapid Support Forces to end this horrifying conflict now. Uhulumende wakulelave ucinise umthetho wetibhamu ngemva kwesehlakalo sekudubula kubulawe bantfu labanyenti eBhishi. Lead to actions, then how can we say that protests that have these signs have no bearing on either the culture, the temperature, or even extreme actions within our community? Of course, this needs to be investigated. It's a central part
of what happened last Sunday, and through a royal commission in the criminal proceedings, that's exactly what will happen. Melika iArgentina ingenele umjaho wesihlalo samabhalane wamhlabuhlangene. Kusenjalo mengameli wele Melika Donald Trump uthi uyachubeka ingcoco zokucedza lempi yeUkraine neRussia. Nazivakashela imakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo, iDemocratic Republic of Congo yegucise leBenin ngeligoli linye ecanzeni emidlalweni weAfrica Cup of Nations. Lomunye ke umdlalo lochubekako weSenegal letholana etulu neleBotswana. They've left that. Bongonda is in. Oh, that was calamity at the back for Benin. And how Bongonda made them pay. And he's still holding his ankle, waved back up, into the middle it goes, and Bakambu doesn't miss that. And the man who did not score at the last Nations Cup. Well, and it looks as if Abongile might be going to the screen. Well, he has disallowed the goal, pointing to where he wants it. And Tosin is in, and can Tosin find the back of the net? He can't because Mpasi gets his feet to it, just enough on it to stop it from going over the line. Tiyagoca talamuhla asiphinze sihlangane ngalokutako sikhona sindebele kusasa endzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako letilama leti titfole ngesixhosa nacwaba insimbi yesikhombisa kuyo lenkundla ukhona into zakhe Mathebula nesimo selitulo ngemva kwetitolo busuku lobuhle ngwane. Sikubikele sikwamukele ngasi simo selitulo kusehla namuhla sibuka kakhulu ke Rebecca ngora lomuhla kanze ke masibuka sithombe sethu akhombisa kuba mahla kakhulu ke mathuba emvula cishe ke mawubuka ke la enkabeni live njengoba lapha ku 60% kepha ke mawuhlele sifundzeni Eastern Cape lapha kuye ke la 60% njengoba likhombisa ke kuba lapha ku 30% mawubuka ke la eMpumalanga ilive ngora lomuhla kanze ke naselangeni lakusasa achubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba lapha ku 60% ikakhulu kade sifundza eMpumalanga eLimpopo kanze ke alapha kuye ke la 30% ngumkhivane ke longatheni kepha ke ungahle utinike amandla ngekhamba kwesikhathi njengoba likhombisa ke kubalela eShwalanga Kapa ngora lomuhla kanze ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ke la cishe enkabeni live kakhulu kade sifundza ke la eFree State ngora lomuhle kanze ke naselangeni lakusasa sisekhona ke la ikakhulu kade lesixwayiso lesikhona ke la ikakhulu kade enkabeni live ngora lomuhle njengoba liduma kakhulu kanjalo nengcenye yesifundza ke la iKwaZulu Natal kanze ke ngahle ke kucubuka umlilo mabuka ke la endzaweni yaseNtshonalanga Kapa njengoba nemoya ucubeke njalo ekakhulu kade eNtshonalanga Kapa ngora lomuhle masicubeka sibukela ke la emazinga ekushisa kuthi emenjani ekakhulu kade sifundza ke eGauteng indzawo lefana ke la nabo Pretoria lapha kuye ke la 27-26 eBronkospread kanjalo ke la nase Springs ngora lomuhle kanze ke sifundza iLimpopo indzawo lefana ke la nabo Musina lapha ku 30 kuyashisa babobothoya ndo lapha ku 29 kanze ke 32 tindzawo ke la letfana ke nabo Pharabulo ngora lomuhle kanze ke iMpumalanga indzawo letfana nabo Middelburg lapha ku 25 22 eCarolina kanjalo naseMbombela lapha kuye ke la 26 ngora lomuhle kanze ke KwaZulu Natal mabuka indzawo letfana nabo Mnambithi bo Pietermaritzburg ilifuthumele ka 22 kepha ke 24 indzawo letfana ke la nabo Durban kanze ke Eastern Cape indzawo letfana nabo Nquba lapha ku 22 wanoJoli naseXongi ngora lomuhle bo Islandani likhombisa ke la kuphola nga 21 kanze ke Western Cape indzawo letfana nabo Vredendal liyashisa nabo Glen Williams bo Beaufort West lapha kuye ke la 28 ngora lomuhle kanze ke sifundza iNorthern Cape indzawo
letifana ke la nabo Springbok kuyashisa ngolalo muhle nabo Calvin angayeke la 34-31 mabuka ke la kubo Kimberley ngolalo muhle kanti ke Free State indzawo letifana ke la nabo Bothaville lapha ku 32 Velkom kuyashisa nga 31 kanti Bloemfontein lapha kuyeke la 30 ngolalo muhle kanti ke iNorthwest kakhulu kati indzawo letifana nabo Tosca bu Vryburg nabo Taung kuyashisa nga 30 ngolalo muhle kungako bengikuphathele wona busuku abube lobuhle.